Arlong Kipur along bomb blasting pen Kipur Ponajok Hospital ahem kana hoktum. Lakhakre Troxy Socheng Hanta MSC constituency ke parlo Parku Pahar Primary Health Center adung Stone Quarry bomb blasting mate bomb kapang bob Verajok Hospital ahem kana hoktum. Jasamet Parkup Anglong Angkang Longkoi Lekhe Arong Along Karbi Anglong Autonomous Council pen Parkup Ararapan Inghon Ponsi Primary Health Center Pipondo Bonta Bangso Hospital along non ke keso kacelang dam araratum doan lapen Dr. Nurse lapen chokamaratum an sitame ke doji aphan okchunghur asonsi mantatlo Athe Bangso Parkup Hospital pen meter pharo isi an bakka helo isi Stone Quarry Nogon district atum nangbiko kajok Arni tame bomb blasting pon bomlo Bangso blasting ahut ahir kang tangrak ajoine Arlong nang kapangjar hospital school la pen rong arlo along anta nangwar wangwang nangwar plin asonsi dokoklo Lapen Bangso alam the rong arlo school hospital hiti mate market adungke blasting pon Ri puta chesong ponlo sita lake Nogon district ke pupensi majok alam tame arjujesi bompang bom asonsi rong arat school hospital kedam ke wangatum thetana kisung asonsi dokoklo Lase Bangso Stone Quarry ingkir pon vek nangji pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA pen chenglok hampang song do anaphan sitame hada kisung ke pho araratum pen kachuni ri pado Athelapu Hospital lake Karbi Anglong akhi sita Nogon district atuma bangke Karbi Anglong akhi nangpana hok dunaret ke Karbi Anglong Autonomous Council aphan lapen hampang song do anatum tame che song dun vek nangji ke akenangso Lapen Bangso Stone Quarry along blasting order copy konat koson pensi rong arlo school hospital hiti mate market adungle Stone Quarry lapen blasting order kipipondo Lake Karbi Anglong aphansi nanglang plot ason maputa mathame chenam lasi labangso aputhak RDP pame pen Karbi Anglong Autonomous Council atum prapjin pen saikideng ponji aphansi tame hadak araratum pen kachudingri pado gitu ponik ladi kalau yang lorong adung hera malo lagi rong dong hem ladi tangte la so range ke kona la puri pon kela so presence ya Sorens pun kela pu la salna den se puri pon district Nogon district Chunuri kan tung kela dak local MSC la kasih orang pipi la pen lang li MLA alang li phanta prabjin pe la so kwari boni phan Chunuri la thema dili tum la dak hospital along pen tibok pik la si la dak kedam wang tung ta sumpi athema la rong pen tibok hetopot एकदम ला ani kan sam sita mi dak chela tu nangwi lapen la hidi long sita mi along ko hetik la si labjin pen এইবিলাক দি কাম কৰা শব্দ সাউন্ড আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক আৰু মানে এই ব্লাস্টিং হোৱা সময়ত মানে কেনেকৈ আহি কিছুমান টিন ফুটা হৈছে বৰষুণ আহিলে ভিতৰত পৰে কাৰণ এতিয়া টিনটো মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ ক'ত ফুটা আছে তেনেকৈ কৰি চিলিংবিলাক ওই শব্দৰ যিটো মানে তৰংগ ভয়ংকৰ সেই শব্দও মানে চিলিংবিলাক ভাঙি পৰিছে তাৰ কপনিত ঢেৰিকনিত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনিষ্ট কিছুমান হৈ আছে আৰু নিয়াৰেষ্ট একদম কেইমিটাৰ 50 মিটাৰো নহ'ব নেকি ইমান নিয়াৰেষ্টত কেনেকৈ ব্লাস্টিং কৰাইছে কেনেকৈ কৰাইছে কি কৰিছে একো ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো তেওঁলোকেহে জানে আৰু গতিকে মোৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে মই তেওঁলোকক হিংসা কৰিব খোজা নাই একো নাই তেওঁলোকে কৰ্ম কৰক কিন্তু আমাৰ অনিষ্ট হ'ব নালাগে মোৰ বিভাগৰ অনিষ্ট হ'ব নালাগে কাৰণ বহুত হাৰ্ড এণ্ড সোল কৰি পেলাই বস্তুটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে জনসাধাৰণৰ কাৰণে এইটো হৈছে মোৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ ৰখাটো মোৰ ডাঙৰ স্বাৰ্থ ইমানটো আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম শ্ৰী শংকৰ চন্দ্ৰ দাস ঠিক আছে মই ইয়াত ফাৰ্মাচিষ্ট কৰোঁ long blasting along ko committee lo manang lita te nang hin dan itu lo pun tantung la puso itu sam apa sing wai tadi tak bang plastik bang pon ceng nai tapi aku ceng wai ada pitang ke bon beda lu plastik son aron noi klem ni kopi pasi boni ke dalo ko son ba chi din dalo ni tu ma hin bang komiti bang si bon bi pute siksak dagi tum tak ke hotel area pen sur telang siksak dagi si bon cek nang ko kali peni nang tum peni ason daga bigi klem ta along plastik ka bon nang pu ceng wai lu latu aku tim plastik chun dalo Kaziranga pen Royalson Rongpi report Northeast Karbi Live